Pada ini saya makin dia punika wangun krune. Nggih. Wangun krune. Wangun krune iku wonten sane pinakadi krune saatme. Krune saatme ring sejroning bahasa Indonesia patuh ring kata majemuk. Wantah krune sane sine-sinunggil medue tuigunan nyangkepang lengkare-lengkare ring sajroning marerasan. Oke. Pun keten wenten sane mawaste wangsan kuna minekadi kunari nyang wenten punika minekadi kuna miye ngalog. Alus ban tegeh ngalih bagus genjing, gede ganggas, kuning gading, dem-dem sama, jujur manis, olas asih, olas pape, mas manik, tis bolong. Nah, kuna-kuna saya josan nanti kalian saya waste, cenik kering, cenik leh, tegeh endek, biu kayu, gemoh landur, damoh lengis, pedang gedang renteng, jaje uli, lateng udang, wah apa yang kawin lintang sane semalipun asiki pegetan kurne saatme mawet saking kurne selan atme dados siki punika pinake senyawa utawi kata majemuk yang di bahasa Indonesia majemuk. Oke, contohnya niki udah kekalih kurne saatme pepadan ketiga niki yang ketiga kurne saatme pepadan kurne saatme tan pepadan dan kurne saatme sane nganggen kurne tawah utawi indek di bahasa Baline indek skill. Kurne saatme pepadan wenten contoh sane muaste kurne saatme pepadan metu kalih. Contohnya lo mani tegeh selam gede dua banyak tuna uni kita dua kali bahkan cari master tuna satu kepada ngerasan hati. Contohnya kuning gading balat biye olas asih alus ban mas manik. Nah, itu contohnya. Sani makin kudu satme tanpa padan inggih punika kudu satme sane kuwangun antuk kekalih kudu nanging salah sinunggil kudu pinaku untang sanenan pinake keterangan. Wenten punika kekalih sane ka pertama kudu ka pertama dados untang umpami gedang renteng galang yen biu batu kacang ekor ada kape kali wetan kape kali dados untang umpami kali nuge karte raja dirge yusuf. Oke pun ketan makin ring kape untang nggih punika kurna satme sane nganggen kurna tawah ka kuning. Contohnya selam nas badem iya tegeh alih putih lah eluh yen tegeh awet miet lau. Nah nike contohnya ini wang unit ini nanti wasanya wangun kuning.